ole mi padik tak ingai zong ani chuan sek sawang chawin angai zong lo che anga idu omna awanga du che ani thenga email thatna awanga ngai zong che ni thei boka engpo ni se sex iman bui chu in pek thuk zia ti lanna angai ngai lewanga thil pek adu awang chaw ngai zong che ani lo bokang idam lo le bor somnaya ikianga oma ranpui ingai na ranpui che adu anga itan ahun le tha te asenga asum le pai man na po i ai chak zong le i it zong chawaniang inun hlui ser le i hun kal to te chu ani na angina pomanga ilo sual deuh thina ni point angai dam che anga tu pon nun hlui kan nei sia ani choni nun hlui ni lawin i ma huna thlir pui zo kang se i hlim na le hrisel na adu awang chawina how in a hriat thinang che a huat wang che na lawania in enkol thatura adu wang che ani zok in biaki du chung chu zan lama amuta chuak hle ni poin ame him shram shramang che imut thuk san fo ni poin atin rim ve mai lawang mai che chu in lo do ani tera iti tau chan a hau thin le ni poin a thlem lung oi ma chu a thlem zel mayang che iti tau chan haute apo iti tau le thin a phal lawanga mai cheti tau sam tak ini ti ero a hei lo thungang ole hetiang ko pami pap mangai tu itong ani chuan film khur lero a thik thu a chle don ti thai hiang ai su mi padang bula i om tam chuan itana in pe kai chuan atana in pe ka du zoka